kubor nakaslem jong unong san Hima. Myntri Rangbah ke Jylla ukan rat ke sangma hak singi baar ulong basyan unsalet bani Kynduh unong kitin siem new ambassador ke US ban pensyai bat kerpat yu pun pen kelai ke jingpen benar bal penmi ke White House ke ba ajing mod ikinong shong shnong jongka bakin kya nak bawan kai hak Jylla Meghalaya. Kalkum ke khubor hub news Leit bo Myntri Rangbah ke Jylla ulong bo unsalet ra ikan kamat she United States Halor ke Jingkynnoh baka Meghalaya ke Jaka ke bomshangan ikinong wan kai niki turis. Myntri Rangbah ulong baka ni jing ajing mod ke long ke babakla shibun bar ulong baka lapin sniu dor ya ke Jylla. Ngan salit bani Kynduh yu ambassador ke US bar lingba ke tanat kambari bar ke tanat kampo yeng ngan sepentip syaki baka ni jing penmi ke long ke babakla shikat de long usangma. Ula benrap ba ukermen bada ke jing pensyai bar ke jing trailang bar ke MEA kan yarap ban penbet ya ke ni jing penbena ke babakla. Myntri Rangbah ula kenturu ikilat pathai khubor bandon ke benta bani le persya iki khana ke bapharap sniu persya ke Jylla bar bandong kinong ya site nak benta ke Jylla bar kipat ba jongka. Ya kita kikentian ukan rat ula kran shikla pathai khubor ha be dei ba ke jingpen kre ke Jylla ban penlong ya ke National Games sapo ke Jylla hausnam ahrajar alpunyo.